Hey Google, open TikTok. Hey Google, open YouTube. Hey Google, open Facebook. Hi guys, ni Jado Sinet Media nk'uko bisanzwe. Nkaba ngiye kubereka rero ukuntu ushobora kujya ubwira telefone yawe hanyuma igakora ibyo ushaka. Ni ukuvuga ngo cika no gutacinga muri telefone yawe. Ushobora kubwira Google muri telefone yawe ati pureyinga indirimbo wenda kuri YouTube igahita ibikora. Pureyinga wenda video kuri TikTok igahita ibikora. Hamagara umuntu witwa kanaka ikabikora. Andikira uyu n'uyu kuri WhatsApp ikabikora wibereye mu tundi turimo. So bisaba gusa kuba uzi icyongereza. Twagiye. Mbere y'uko ubikora making ashobora kuba wakoze subscribe. Nimba warakoze subscribe, kora like and share kugira ngo ino video igere ku nshuti zawe kugira ngo tubashe gusangira ubu bumenyi bwo kuri YouTube channel yacu. Ujya muri settings zawe za telefoni ugasacinga setting bita Google. Wamara gusacinga setting bita Google ukakanda ahangaha kuri all services. Ahangaha kuri all services wamara gukanda kuri all services ugasacinga setting bita search assistant and voice. Iyi ngiyi ukayikandaho. Iyo ikanzeho uramanuka ugashaka setting bita Google Assistant. Dore ngiyi. Wamara gukanda kuri Google Assistant ugategereza. Hanyuma ugakanda kuri Voice Match. Ahangaha ukemeza. Wamara kwemera ugasacinga setting bita Hi Google kuko ushaka kugira ngo uyisetingemo nyine ujye uvuga ngo Hi Google ikwitaba uyibwire. Ubwo ujya kuri Hi Google ugafungura kano kabuto aka gafunze kakagira on kagasa nk'ubururu uragafungura kakamera gutya kakaba on. Iyo urangije kukagira on ngo iyo urangije kukagira on gahita kagira gute gasacinga ukabona tabure imeze gutya. Iyo ufunguye on gahita kamera gutya. Iyo tugeze ahangaha rero urabona ko bari kukwereka ukuntu uzaza ugira gute uzajya uvuga bikijyana uburyo uzajya uvuga amagambo gahita bigenda byivivura. Ugakandamo ugakomeza ugakanda hano hepfo haranditsemo noneho hajeho I agree uri kwemera change zose. Ukongera ugakandamo ahangaha ukazamuka. Ni ukuvuga ngo urazamuka ugahita ubona I agree. So guys, iyo ugeze ahangaha rero urabona Google iri kukubwira ngo vuga Hey Google help me write a thank you note. Ni ukuvuga ngo urabivuga. Iyo ubivuze rino bara ry'umweru rigenda riba ubururu. Iyo birangije baguha irindi uvuga. Urayavuga mpaka birangiye. Ni amagambo 3. So ngiye kuyavuga asigaye bigende byiyandika. Hey Google help me. Urabona ko bise bikunda. Hey Google what's the weather tomorrow. Bigenda biba ubururu. Okay Google explain how rainbow is formed. Abari kugutestinga nyine. Urabona ko birarangira asigaye kamwe. Okay Google set a timer for 5 minutes. Genda usubiramo usoma ibingibi baguhaye. Urabona ko birangiye bagahita bakwereka ko bikunze. Niyo step ya nyuma. Ugahita ukanda kuri next ugahita biba byarangiye. Dore ngibi hano biba byarangiye kabisa. Ino feature rero ikunda ku bantu bafite Samsung iyo ariyo yose birakora neza cyane. Ku bafite Android itari Samsung bagerageza bakazambwira muri comment uko bimeze. Okay guys, nawe wagerageza muri telefone yawe ukareba ko bikunda.
ukajya wivugira telefone ikikoresha. Turi kumwe rero, mwakoze, ciao ciao.